Hallo Garstin, agus fáilte bhlá aribh go SpeakGaelic. Ha mi chotolichte go bhfuil si bhain seo códarúm. Nise, ha inium ag na Gael sanna bhí fialbhí agus aoigh. Agus sé aoigh neo hospitality ceann cóirí a fhrògraim seo. Aoigh. No explanation is needed for the long-held reputation the Gaels have for being generous and hospitable. Agus ha gras cain checking me aoigh bhfuil mise go ma Mìcheal. Is ma an thui a hic sonus rilín. This means good is the guest who brings contentment or happiness, or simply, a good guest brings contentment or happiness. Is ma an thui a hic sonus rilín. Nach díanship sipain cóirseal maha, agus version súl dhétha roin. Claasan is sentencing a ha rutbig in the Gaelche. Ha mi há-talid chointún go bhfuil an uppercentage bí go siar harder grúd alfí. Bí Calum Maclean a túil áte go masáirichte sa bhela bhór. Agus version orstún seachad bhí sé bhóg aineoch, the imperative mood. Agus na táirtíigh mi céili. Racha mé teann an an pribig na súla. Nach cynnig sin inis rifed a háisich ag únsachach na Gaelic nar a hánig héin a galapa an a 1990 sa hoch, Mìcheal Bauer, agus a hafan nóir sin iad opar irevolta a dhéanamh gus cuirm arcanan. Fáilteoirt a Mìcheal go SpeakGaelic, nes thógadh tú sa Ghearmailt slé cóir is únchanan stay, a ní sé géin bicin mena sin. Hogach, so va trí canan a dals na teitna a mise ág. Hogach mise as a Ghearmailt, agus sé Ghearmailt a han na mahid, ach hánig ma bhahid a Hong Kong. Agus gosónir sin a bheit sin ág bha ma bhahid a brín Cantonís riúms rinne, agus cuideachadh leis na charó Ghearmailt chuma ag mahid ag an táiseach, bha ma farint in a brín bíorla cuideach eitar a hain. So bha trí canan ag dal úne bhór go leor. Agus an degarig sibh fórstanach go sin ac a bhstay? Ha mi farach gan inis go mi fórstanach go uda a chanan a dals na tui, ach ag an aum sin va mi caran mo laif, vilis agad na vistu ág, ha sonna vi díadach mar a ha chula dunne clunne eile, chanile sonna vi eterialichte, agus gaag sin mi goma eterialichte, leis go vil lorag na sínach ormsa, mi agus gan sin a brín canan eile as na tui agus rutan mar sin. So ach ha mi goma tolichte inis go chorm sin acam nuair a bha mi ág. Gecéinteach. Agus cimar a hánig sibh chun na Gaelic maha? Sé cohuchte me sa bhain, so sé Gaelic na héidir na roiine ag an iad thoiseach, bha leor acam turas a thug mo hennever go, an Ghearmailt ach sé seanscíalach gan na héidir a bha sa leor. Agus ag deireach leor, bha díadach písbeg, dan beg ar chodigin, an an sean Gaelic súli mi, agus hat a thug mi fachcal sa bí, agus chusin iadnach orm go canan a seo an san an jarpa, agus nach no bí tuig sin fachcal san bí. Well is agad fiú mar le fillinte an Spáintis nó Eidaltis. Tuigi de rutigin ha fachlan na sitsa seo a hikistu. Ach, chud mi roam go mi san Gaelic na hédan, wel Gaelic a hiúnsachach. Agus chaim mi asteach do bhú leorichin agus chubi leorichin agus rein mi ag an iadthseach Gaelic agus Gaelic a dhéanú ag an unam. Ritach ro sirif, cúti mi? Haró is sirif, agus beter go Gaelic a chud go túf ag an am sin. Agus sé díadach cochtjum is eile bhain, va klasich no ihe dal an Gaelic na hédan ag an am sin as a Ghearmailt far a mi fudach. Agus so rim ni Gaelic na hédan ag an táiseach. Ach an úr sin blianig in Australian nuair a bha mi ag an altaid an sa Ghearmailt, hachad mi di carriage a bha fudach an inis. Nis charó Gaelic eige ach hánig mé seo sur lein agus chórt alabarúm chomór, agus chud mi roam glúsad go alhaganation agus leis go romi dal glúsad a alhaganation roin mi cananachas agus Gaelic. Agus tógadh sin, Jane Yarley, a bhí ag únsacha caning tú bh stay nó tú bh mui clas. An darúd, fémi mise clas ag an iadthseach. Sé get nach creit duine sin, sé duine leis gaunas. Agus ma háisich is mise canan í únsach lum hín, sé ursta slúd a chaními. Agus ma vis clas acam coiú mías na gá ag an iadthseach, cuideachadh sin mi go mór.
An uair sin bí táilise go leos cumad a dal am hín ach ag an níor seach fé mis clas agus teacher chud is prep únam bhám go. Tu mé hín sin, agus háfáil seach go bhfuú chá siúlach sa gas a is ach dí háirle a bhéidir tú do gúine hastóch a strí pican leis an nurse ach go héin. Daar rud a thuh na Gaelic gus ónrichte ha Jo uamnachach na scutarmiche an an Gaelic na ha Jo grammar. Gus ónrichte ma ha sons gon tuig duine ag bhfuil gan gon glúnú. Agus an rud eile volint do gunne san bí ma ha chom achcha cuiú davías nó trí mías an a ddíanú ag an íortháiseach. Gaelic fich na húne, gach lá agus gomatían. Ricke tú iad Ghearmailt an uair sin agus hainnas as cuman a dul turas a bhís sin agad ach man níú díach uair a híide a siit sa seo ag an íortháiseach ó bí úne bhór mas cína uirstas agus caiile duine misneach an uair sin. Well, Jo háirle he sin a Mìcheal agus tílí sin thuget na saite ar irst ar a frógram. Ach an drása nach glóir sin go ceann níle i studio gus an tuilleach Gaelic hiún sa chuig. Ha sin dul a bhríonn san an agrais sentencing far a bhfuil ciú dachlás a tíon cála an an suíochaigh áirit, where two clauses come together in particular situations. Nach tá sí sin le clause in your sentence siimplí, mar how a géirí cthitching. You want me to believe. How a géirí cthitching. Sé enime gríomharach a verbal noun a chana sin rí cthitching in seo. But what happens if we're anticipating something following this? Mar éisiomplith, how a géirí a chritching. You want me to believe that. How géirí a chritching. And what you want me to believe is go bhfuilú a géinse na féadainn, that you're telling the truth. How a géirí a chritching go bhfuilú a géinse na féadainn. Bí a chéad chláas an chláas roie a gúbhrachaigh agus séfachaigh an san nunime gríomharach, cthitching. If is a gaharachaigh go a chritching. Agus dhéobh sin how a géirí a chritching. Nishe, nach coid sin bhí éisiomplad eile. Ha mi tálachte a chléinching gon bí I am pleased to hear that whatever it is will be. Ha mi tálachte a chléinching gon bí, and this is followed by gon bí sinne dulgachaí a madach. I am pleased to hear that we will be going home tomorrow. Gon bí sin a dulgachaí a madach. This also works in the opposite way, where there is a verbal noun in the second clause. Mar éisiomplith, seo a neach, this is the news, seo a neach. But when we add that we were wanting to hear, we get seo a neach a bheith sin a géirí a chléinching. This is the news that we were wanting to hear. Seo a neach a bheith sin a géirí a chléinching. Agus ma ha an tuilleach éisiomplarin yin seo a dhí aribh, loricí sé bhíad an láricachín. Nishe, nach téitsin a chéalaí ar trúr charitin an lot víc. I mean, how college chláintin go bhfuil an upperson type bí a siar hartar grúpt alfí. Ha coidir an gomór, ha mi gúns go tormí in éoch agus channe an págra gana. Ha mar sin a chláintin. Biad a ránach as an tar spéis go leor, tá gopar na haiach san dúigh seo. So mar sinna bheith í öfsele mi. Get a ha éoch cha cútramach an economy. Há si grúnd heolachan san Nílan sciahanach. Éoch go hort gan a loch tuil agus gan a loch streip a bheit tíana gan a chulíonn. Se teulach lech ha a rí séla fa mi. Ha Mìcheal na manager, ha a hahad na chócara agus ha a sinnefid a cumul a thuad dunne ceast. Schanne cána sear na sinnefid san an saoil a cumul ceast. Stel mar ha an choramach go bud cála mar cheolach. Well, get ag an trúdach yn neru dy ianw, lot fawr an agus fi gobeth cólad. A mi dalad sin a chláintin, ach, bwyr mi hins dy hen,
Calum céim aoigh bharrachd. Schat Magain yn Calum sin bhílig Rafi. Charo dadach rí spórs. Oh. Chanja lawnach scrobag. Biw slan mas pausu. Nisha. Sin faran rán aoigh san learngaelic.scot. Ec na bainsin. Fa sin fídach na teoiligi an cuideachadh ró. Fa. Ach van na bainsin enamal. Ha baunan an tai os de mór spatial bhíh díine a fósaí ná dansa. Cá chile. San choimhearsnachd. Bhíh mnahan a bhainit an cómach san bíag I ghéasachach sa cháchgaireach. Sbhí go leor ána san na thula meach máthir. Sceansamid, bhách go tú. A sé tachart is cuirsnachd van na benni sin nóir sin gotá. Bhí go chola duine cuideachadh go chéile. Agus na táirtí mí céili. Rachamid teann an an pribig na súla. Tucha me teorin maha. An de lensibh an cóirúch, thuairt Sionach, ha Mìcheal tálachte a chhlainsin go bhfuil. I'm so glad to hear that it is. Ha Mìcheal tálachte a chhlainsin go bhfuil. Agus chóla sin ní cuideachadh a chleachadh imimeach ábhaisteach. Si a gra, ha mi tálachte sin a chhlainsin. I'm glad to hear that. Ha mi tálachte sin a chhlainsin. Va alfie a brian me nóparike san type B. Agus thuairste gan rá Mìcheal na manager. Mìcheal is a manager. You might remember that we can use na in her when we talk about people's occupations. Ha Mìcheal na manager. Agus ha a hatheth na thogadh. Her father is in his cook. He's a cook. Na thogadh. Ha sin na cleachgadh manager gun séfachach leis go bodanach a hána Mìcheal. Agus thogadh leis séfachach leis go an fidan a ha a hatheth. Nach é sin rubicin sin háirigh I bhíist. I mean, há talid a chhlaintin go bhfuil an upper san type B a siar hartar drúcht alfie. Ha cóidir an gomór, ha mi gúns go tormí in éoch agus chan an págra gana. Ha me sin a chhlaintin. Biad a ránach as an tar spéis go leor. Tá upper na haiach san dúigh seo. So mar sin a bheith I've Salemi. Get the aoigh go cuirmach an economy. Há sich Ghearmailt san learngaelic.scot. Aoigh go thuirt gan lochtail agus gan loch stréip a bheit tíana gan chuilíonn. Sé teolach learg ha a rí síle fa mí. Ha Mìcheal na manager, ha a hatheth na choimhearsnachd agus ha a sinnnevid a cumala thula duine ceast. Schanne cána sear na sinnnevid san an saola cummal ceast. Ghearmailt gon gabh sinne bicin fóisinis agus go níor sin iad Calum Maclean a híine ddaoch. Agus ha Calum hain go bhí na aoigh. He's going to be a guest agus é a tuil buan a ha go masáirichte. Ach líci mi ga hain ein se gaibh me dhéin. Sin ac sibh, 100,000 fáilte. Cim a chuir sin fáilte bhlá duine a Ghearmailt, nó a Gaeltach, well, le bhí a cynneach ruú agus a céili ora. Nus sé channe céili le féileach, brach an damsa agus ceol ru sé bhéil dú lacamsa in dú ach cuirm cháirstil le diovíoch. Man chanasat an unéis, rugadh dó láb. Nishe, mi dhéoch sibh riamh a damsa céili, mar dhéoch mu sé imit a chuair. Channeil data a churis an tachgrasáist mar a bhí a do luascach fiúch in uorlar. I gén sin a fírin, truth be told, I gén sin a fírin, bí a cur an tachgras mór ormsa. Tuivas cála na hiclaise seo, the doorway of the church, cála na hiclaise, a fáilte bhlá, campanas, aoigh agus bíag blasta I féimhar duine as gach cearnaí gin tuil. Sulan fai mi hain Graham B? Well, mud a feinich, chanai. Is ma and balla on some fire biag ri iri. It's a good town or farm
where food can be got for the asking. Is ma yn bala an some fire bier ri ieri. Ha keret duig ruchgachug an een cohenol na hiklische shaw. Be slua Ghearm Glasgow na hochketin Glasgow's miles better. Ach sanatje shaw vieg Glasgow smells better Ghearst choimhearsnachd. As Cion Chitchin and Jew a Dennis Enrique Ramos a El Salvador. Hola, Dennis. Hola. Can you tell me what's on the menu tonight? Tonight we have a chicken, fried chicken, together rice with veggies, tomato salad, lettuce, which we have a chorizo also. And who's coming in for food tonight then? It's the neighbors together at the church, some people, the sister and brother for the church. It's a different, sometimes somebody in the street maybe coming here for the guests. That's so great. And people get more than just a meal here, don't they? They are coming here for the community meal the Tuesday. Other day we have a service for support the accommodation house, I think. Also for the English class. They are helping for also for the kids. The different people, the different country, that is a community, is intercultural here. That is great. So can I do something in the kitchen? Can I help out? Yes, of course, you can help me because I'm the chopped tomato. Bíon clár bí san ddíothad cuirsnach Ghearmailt gach seachcan le ddifir chóchgrin bá fiúch na cruinne. Ha fáilte is furan rugadh neach. An sa kitchen agus fríaladh na bard ha sin uile nar mál. Incredibly busy. Nar mál. Mar a han shenach go gra, chaníoch cuirm gun a córa. A feast is worth nothing without its conversation. Chaníoch cuirm gun a córa. Agus apad go bhfuil sin an follis an seo le cáilachgus is capitich. Agus surly me go bhfuil seo go bhí nachcuig le chlád bíach an héin is staig. Cha gaf an suach Gaelach ach alán. Me bhau riamh an an fáirstich íalaí in a generous household an an fáirstich íalaí bísacid go bhfuil duine ann nach gavan dúilteach nuair a hat tabhín bíag na ballachamast. Agus ha cuidte bhíag an ann I bhir sille gomíochlan. That make my mouth water. I bhir sille gomíochlan. Ha, scatan is runach úr. Ja, marach Joy, féimi tú héin a hían an úl go a bhí gúricin. Or is ma an tei ag sonas rilín. Chanil dat a chóirste godum na bear. Agus go deireibh bhéidh an bíag a bhacha in shit, mar a chóirst Calum MacIlleathain, sille gomíochlan. That food would make my mouth water. Sille gomíochlan. Hug ag cuideachadh aparstin is fachlan ure eilagain, lihich, an am fáirstich íalbhí, in a generous household, an am fáirstich íalbhí. Agus aparst a ha go ma inchineach, nar malv, incredibly busy, nar malv. Agus get a ha malv a chlechgig san rent, sé fachgal eile a seo a ha a cielbach bustle, neo busyness, nar malv. Be Calum Maclean dúnan na valv. Agus híisih na hai idda bhí ríis an lárich acin uad san bí a thugrisiv. Ha mé tálachte inis fáilte ráis a chud in Michael Bauer, agus a bhí chael déisiir sa fáilte a thuadú na Glaschu as a Ghearmailt a Gallapa. O, chatúr Mìcheal an alap a díomhach fáilte bhlách ríal. Agus wann mi go tuad at magói an an Tunisian, sé cuirsnach go international a bhain agus war sin a córtachlumm. Stoch go bí charó udad a ghéal agus nó udad a galapannich a tionndadh sa betalam ag an am sin charó ach tíis ann a bha alapa a tionndadh. So sé suach go an jónach sin ach bha mi sé glán magói a riamh seán an alapa agus
cuideachadh dóin dóid carneónach an siúch stócha. So, sauna Hong Kong a ham bháhead agus ha bíoch uafasach in cutramach nar culfas agus gosondaiste bíoch na mara agus char mis ménig mí sin itcher tar hánig mí a galapa ach ha bíoch na mara an alaba chomma ha cho plasta cho úr cho fiúndar ha tocht sille gomíochlen fiú is ménig mé éon vil agad na grúpa agus na kippernig agus na slikken en so chulikáil har cho plasta. Céal nach smúdig tú stócha. Tíach. Dis fa mér san brín bicin man nóparacha bhlís go bhfuú an tuavas úlachuig agus dhéasacha gaharú bahar bók is a Gaelic. Ní bicin man sin? Sé go húchttemas eile a bhar siad ag níor thoiseach bha mi sé ag oltha go léidir agus bha sé eile ann ag ró Gaelic na seaar na bhacansa. Agus Húiste siúm lá go ró program Projectitles ag Google ag an amsin ró Google in your language. Agus burin do gnne san bí cúntas oscail ag Google agus táiseach cananach go héin a chus Google agus na gyda san eile ag Google. Agus gynnihi dhéam a ró uis an bí acam as a hús agus hús mé bhil goró. So háisi sin sin agus tó sé Google a chiad project a bh acam a thuh bahad bog. Agus hánig imach project eile na dhé sin, mi go Firefox an afrásect a bhacam agus an sin well sé Open Office a bheith gan am sin ach sé LibreOffice a hedan is agus imach rud eile agus sé opad cutramach sé opad a ha córt a rúms a hán ach cúteach súla mí go bhfuil cutramach há sin uile cho na computer an fat an siúil ge be fónig live nó tablet nó computer an it na hánta há sin an súr digiteach Havór gach lá agus mar is peilte a bhíos Gaelic ansantuil sin sauna sehar an Gaelic ag a cheann hawl. Sé tá intideach agus mé cíide go mín sin ule a chléachcaigh tóir na gada san na chrúithú héin. Ach seo céis cideach a bheits me cúr ar a thula duine hatóláir SpeakGaelic. A bhfuil fachcail nó appars Gaelic ann is do leid. Sé hán agus chuson. Stolumsa an appars dugachneach a scarabh héin. Agus sé apparsta ha cíaldachach go bhfuil sin nula géal rutain a caranet ag Gaelicte. Bhfuil sig ha fiúin géal óchannilis am Jo Víach fiúin eile Jo Útach nó Jo Cháirich in rutan mar sin. Agus ha córtach riúmsáid sé dealamh go éhín a hánam cheann dugachneach a scarabh héin ach cuideach cusna cuine go bhfuil cutarach a bhí cáirteal rí daine eile hiúns go bhí sin uile caranet éile se ha rutan Gaelicte cutramach dugachneach agus sin is go bhí sin na córtach riúm. Well sé apparst úr a sin gósa cha le dhéanamh erp gus a clechcaigh chotrích sa tríá agus tan bhór a bhíchail apar gur a tlach go bhán brín rút gur mai héit lecht leis thula project as bhfuún sás. Agus an éis nachtóir sinne súil ar crimeach den chóirigh a chunig sin na betráie agus ar carid sin a mui ar an lát. Chanja lánach scrábach, bíú sláán mas pású. Nisha, sin far an rán aoigh san an sciahanach, ag na bainsin. Fa sin fiadach na teolalaí an cuideach nach ró? Fa, ach fa na bainsin enamel. Ha baunan an tai ás do mór spatial a bhíh díine a fásaí ná an damsa. Cá chile. San toirt. Bhíh mnáhan a bhaine sin cómach san bíoh a dhéasachuh sa cháchcuideach. Sbí go leorán san na thula macmheair, sceamsaid, bhách go tú. A sé tachart is cuirsnach go bhan na benní sin nóir sin gotá, bhí go chola duine cuideacha go chéile. Agus na táirteigh mí ar taicéalaí. Bha cora apparst san nerain nach cóla sin roie a chaha go macumanta. Phrases you'll hear in common usage. Chóla sin sionach a grari alfie, be you slán mis pású. Literally, you'll be whole before you marry. You'll be fine. Be you slán mis pású. Agus an de hug si van apparst mach mahar. Ha seo a cíalbachach everyone, every man. Mach mahar. Hug sionach cuideach jallah na chleach a bhí a tacharst ag bain sin.
what used to happen at weddings. Ghearmailt fo-thiotalan. We would dance from early to late. Ghearmailt fo-thiotalan. Ha Gàidhlig a Mìcheal image. A choimhearsnachd sin, no we. Agus bí sin cuideachadh son áirstú a thuirsta bhuiin sa bhfuil neach labharst. Mar let us an an bearbla. Mar is an blith down summit. Let's dance. Down summit. Agus fér a bhfuil sin neoldach for region an Gaelh. Gianamid úrúch. Let us worship. Gianamid úrúch. An sa bhóg aineach híisih nach an gríomhare a héhachúch. Gianamid. Coinnichidh vinis gym feisih tuilge hiúnsaí an láirich líonacin, agus go bhfuil a thula cóirigh san trí le tar scríbhíonn dá chaananach bhí féin an sin cuideachadh. Déach chanar sa Gaelic san an náireamh 9. Héad na háireamhann siimplí ile uaimneachúch chabhór san nún dói, ach ha 9 a dhealachte. Sé 9 a chanasat is na héileann mìdhés. Fo uiste dés is bharrachd, go ile is tionndadh. Díadach mar a há i lítrachuch. 9. Na satse tua hat a cur fuaim Ghearmailt rís. Sé 9 a hachge an an leoas. 9. Agus sé 9 a chanasat as na herúch an an uiste tua agus sin an scianach. 9. Uadan an gata can I fioin nung. Agus can an sin ach blasad gin bhearst des gúalchaintin a dúir an sa Gaelic. Jimmy ein súl eicher a thuirt iad cuid gin na dúnsig sin. Thug sin súl sentensin fer a bhfuil ciú dá chlás. Agus fer a bhfuil a chiad chlás a gúbhrachuch agus séfachuch san enne mar gríomharach. Mar seo. Ha mi tálachte a chhlaintin can be, I am pleased to hear that whatever it is will be. Ha mi tálachte a chhlaintin can be. And that is can be sin a dulgachi a marach. I am pleased to hear that we will be going home tomorrow. Can be sin a dulgachi a marach. Hug sin cuideach súl eicher a bhóg aineach. The imperative mood. Lehich, Gianamid úrúch. Let us worship. Gianamid úrúch. Well a gáirstin han támán má bheamachcin acalacah. Ha tuilg stuhinúnsaí rin lorach an láirich líonacin. Agus an cóirsa go dtaobh clasichin a rithealach, if you'd like to attend Gaelic classes, láiricí sibh an fistraigh sin an láirich cuideach. Jef sibh na prógramin iad fat iad iPlayer a BBC, agus le fo-thiotalan channel YouTube SpeakGaelic. Agus nátíachnichibh pod chrúlaíonn SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra BBC Sounds. Hí mi ag éichir sibh san an tuilgeach Gaelic dúnsachuch, mar sin leibh an drásta.